Inch. Just gonna tie it right there. Agay tam purag dikil kay na tam. Tying it right there against the fence. And that's the fourth post. So there's already 1, 2, 3, and 4. And then the tarpaulin. Tarpaulin is 3 meters, right? Mm. Metros. Mm. How you say it? Metros. Tulo metros. Tulo ka metros. Tuloka metros. Kulang. Utlon na ito niyo ba na ni? Dalam kapot. Sumpayon. Pwede naman siguro dili na magbabag ano. Ay, pwede na. Oh, dili na to ana okay. Yun na. Nang kuan. Ana ray. Kana pong dako-dako dyan. Ang dakutson ka no? Putli daan. Ang isok na ito be. Kaning diri dapat gamitaw kadira kay bugat. Asa? Kani kay parang likon. Daan ang isunta. Ada. Ayaw to puni kay. Dara yan. This is the boss. Where'd you get the wood, babe? Ramay na ibo. Wow. And then she got the big sword right here. Humok naman day kay nang kahoyan no. Di gahay kinalin dito pinakaano yun. Oh. Ito di Populor. Patumba na yun. Damn, the other one is super long. There you go, fits perfect. Kaya na lang to. Tapos mabalik mo ng kuan. Dili na makabalik trapan. Oy, kaan trapan. Kasi ma, ito ang sungos tao da ang. Anak ra, umotog kas bisubog ya ada mabudila dia. Nga isuway na ng trapal. Kaya po strong. Butangan po dana. Naigo pa man oh. Basing kayo itong isa, maigo pa to. Sarapet. Gonna tie the ends. Yung suspayang ano po. Kulang mo istrulin. Ano ko ito straw, di ka? Ito pa oh. Dili no. Meron yung ikot. Bayo. Right there, looks like they cut it too short. Right there. Y después de esto sigue la tarpolina, el pedazo de hule. Vamos a ver acá. Está viendo esta casa que tiene madera y lo de afuera tiene lámina, mira. Me estaba dando idea más o menos esta casita.
para cuando haga yo algo